Yes, muraho neza abakunzi ba Intore TV show, amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye hose ku isi. Hanyuma rero turabasuhuje uyu munsi. Dukoze bwije kubera impamvu z'amasaha, murabyumva namwe. Umwanya ni amafaranga, ariko nanone kubw'impamvu zanyu z'urukundo tubakunda, kubw'impamvu za gahunda ziba ziraha mu muhana, ntitworoha tubatererana habe na gato, ahubwo twokora ibishoboka byose tukiba akanya tukaza tukabonana. Reka tubashimire mwebwe mwese abamaze gukora subscribe, share, abantu bose badushigikiye turabashimiye cyane. Nawe utarabikora ntacu urinze, genda ukore subscribe, ube umumemba, ube umumambre wacu, ube umwe mu banyamuryango ba Intore TV show. Ni channel yanyu nshasha ikeneye abantu cyane, kandi mu bantu ikeneye nawe urimo. Ndatekereza ko kubera ko uri umuntu kandi ikeneye abantu, nawe urimo. Hanyuma nanone dukomeje kubasuhuza cyane aho muherereye hose ku isi, abo bwije, abo bukeye, bitewe n'aho uri hose, bitewe n'amasaha uboneye iyi video. Turagusuhuje bitewe n'uwo mwanya. Nuko hanyuma tudatinze cyane kubw'impamvu z'umwanya n'ubundi, reka tuvugeho gatoya. Tuje kuvuga ku nkuru iri gutrendinga muri iyi minsi, cyangwa se muri iki cyumweru twinjiyemo. Dufite inkuru hano iri gutrendinga y'umuntu witwa ngo ni Fofo, w'umuririmbyi wabaga i Kigali, akaba kuri uyu munsi ari muri Amerika. Akaba ariho aherereye ubu nyine, akaba ariyo yimukiye, niyo asigaye atuye, niyo ubu nyine habaye iwabo kubera ko ariho atuye. Iyi nkuru ya Fofo iteye ite rero? Iyi nkuru ya Fofo habayeho ejo bundi hasohoka video igaragaza neza ko ari we, ariko nanone iyi video twagiye twiyama kenshi video z'urukozasoni, twiyama cyane abazifata n'abazikora ndetse n'abazita hanze. Ariko nanone tuza gusanga iyo video isohotse, natwe tuba bamwe bayifata bakayikoraho inkuru, tukaba twoyigeza cyane no kuba atari bayibonye. Kandi muri ubwo buryo si mu buryo bwiza bwo guhishira uyu muntu wakoze video, ahubwo ni mu buryo bubi bwo kuguma kumusebya, bwo kuguma kumuta hanze. Kuko demo bigenda bija kuri YouTube, niko buri muntu wese abibona. Ariko iyo bibonye abantu babiri batatu, umuntu umwe yarangiza akabirekeraho aho hantu, mumufatiye ibanga. Ibi bintu ni ibintu bisanzwe, nta muntu bitobaho. Buri muntu wese yakeneye kukugirira nabi, buri muntu wese yakeneye kugufatisha yo gufatisha. Noneho akarusho nk'ibi bintu biba byabaye mu ma inbox y'abantu, mu machat y'abantu, biba akenshi ndatekereza ko 95% aba bantu tuza tuvugana nabo inbox, aba bantu muza muvugana nabo, wewe nanje n'undi twese bakeneye kuduhiga ngo badute hanze bizoshoboka. Bityo rero ni kuki turibaza uyu munsi tese hoko gwiki kugira ngo izi video ntizikongere gusohoka. Ese niye mpamvu ituma aba bantu bavugana n'abandi bizeranye, umuntu mukagera ku rwego rw'uko yo kwizera, mukavugana appel video yambaye ubusa, ukamurekodinga wenda ntabizi cyangwa se arabizi. Hobaho iyihe mpamvu yo kugira ngo iyo video ije hanze? Reka tuvuge ko wenda mu mwabo ku enregistrer ya video ukayisavinga muri phone yawe, wenda tuvuge ko ari impamvu zo kuvuga ngo wenda izabe ari souvenir, wenda uzicare hazagera igihe uhibuka ati runaka twigeze guhura, ariko bitari zo kuvuga ngo uyite hanze. Ese uyu muhungu boss, uyu wafashe Fofo iyi video, ese uyu muhungu yari yatumwe cyangwa ntiyari yatumwe? Ibyo ni ibibazo ushobora kwibaza, kuko mu bigaragara uyu muntu ashobora kuba ari inshuti ya Fofo, ariko atari inshuti nyayo. Hari inshuti zimwe nazo ataba ari inshuti z'ukuri.
cyangwa uyu muntu ashobora kuba ari deal yahawe cyangwa niwe wenyine wayihaye akavuga ngo reka bikore gutyo, kuko mu bigaragara ahangaha kugeza izi saha ubushuti bwarangiye. Bwarangijwe n'iki? Bwarangijwe nuko hasohotse ino video yatawe hanze nande n'uwitwa Boss, kuko ari we wayifashe. Ni ukuvuga ngo rero icyo Boss yaragendereye iwe cyagezweho, yaragendereye kubona ino video wenda agasebya uwabo yarangiza bikarangira. Turabanza tugahe Boss cyane. Boss yakoze ikintu cy'amakosa kuba yarafashe uwabo akamuhenda iwe afite izindi gahunda, atari ukubwira gusa ngo wenda mu bigaragara mu byumvikana yaramubwiye ngo bakore apere video bari kurebana. Nanone turaza kugaya Fofo impamvu iwe yakoze video yambuye wese ari gutyo, Boss iwe yambaye. Mu bigaragara Boss yari yambaye ku buryo iwe yari yifukiriye ndetse no mu isura nuko. Ariko nanone tukibaza ngo se kubera iki ibi bintu bikomeza kuba cyane ahanini ku bakozi b'Imana? Ese yego ni ibigeragezo, tuvuge ko wenda ari ibigeragezo. Ese ibi bintu birashoboka ko nta bundi buryo bogeragezwamo butari buno bwo guseba muri ubu buryo? Kuko bimaze kuba too much. Hirya no hino aho uciye hose igigize icyo kiba ngo ni umuririmbyi, ikigize kabiri kangahe ngo umucuranzi byagenze uku, kabiri kangahe ngo umuyumbe bigenze uku, kabiri kangahe evangeliste runaka bigenze uku, kabiri kangahe pasiteri runaka, revera runaka, bishop runaka. Murabizi byagiye biba ku bantu benshi kandi bo muri izo ngero zose ntanze. Ese kubera iki bitaba ku bantu basanzwe batari abasitare, cyangwa se kubera iki bitaba ku bantu batari abakozi b'Imana? Bene aba bantu tuvuge ko ari abakristo basanzwe, tuvuge ko ari abantu wenda tubita abantu baciriritse. Kubera iki aba bantu bitababaho ariko bikaba ku bantu bitwa ko ari abakozi b'Imana? Abantu bari bakwiye kuba icyitegererezo, abantu bari bakwiye kuba ba exemplaire or model. Aba bantu kubera iki kintu gikunze kubabaho kenshi? Ni ukuvuga ngo uyu mubiri turawufite, ni uwacu, ariko si ugomba kudutegeka, nitwe tugomba kuwutegeka. Kandi ni ukuvuga ngo mu gihe twizeye tugomba kubanza tukamenya wizeye nde. Ese umuntu wizeye ni gute ameze? Kuko sinumva ukuntu uvugana n'umuntu kabiri gatatu kera ngo uramwizeye, kera ngo yabaye inshuti magara, kabiri kangahe ni ugutaye hanze. Tuzi kwanza uyu muntu mwamenyanye gute? Ese kuba mwaramenye byari bikwiye? Kubera ko hari igihe mumenyana n'umuntu kubera impamvu runaka, ya mpamvu mu gihe yarangiye ugasanga murakomejanyije, mukomeje kuba inshuti. Iwe rero muri we hari ikindi kintu akeneye. Ariko nanone icyo tugira ngo tubwire abantu ni uguhindura. Ni uguhindura cyangwa se ni uguhinduka abantu bakomeza gutana hanze. Iki kintu kugira ngo wumve uburemere bw'ikintu, wumve ko kinababaje. Hari ibintu mwe tuba tubona tukabifata ngaho bitatureba, hayinihusu, ikintu cyose ukazifata ngaho wowe ntibikureba. Ibi bintu rero kugira ngo ubyumve cyane ko bibabaje, kandi aho uyu mugabo Boss yakoreye ikosa, kuko ntituvuga ngo Fofo yakoze ikosa, niwe wagaragaye hanini, ariko na Boss yakoze ikosa. Kandi bombi bari mu bantu bakoshe bombi, ariko none uwakoze ikosa cyane ni uyu Boss kuza guta video hanze. Kugira ngo ubyumve cyane ko bibabaje, ibaze none ari wowe byabayeho. Ufate nk'umwanya wicare utekereze utuje, unywa amazi akonje nk'ibikombe bibiri uri wenyine nko muri salo, kugira ngo wumve neza cyane ibi bintu uko bimeze. Ibaze iki kintu ari wowe cyabayeho, isi yose ikabona ukuntu
ukiranuye cyangwa se ikabona ukuntu uforumye isi yose. Ibaze ngo ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo isi yose, hari ama YouTube menshi yagiye akora kuri ibi bintu, kandi ni ukuvuga ngo iriya video ahenshi nagiye mbona thumbnail harimo iriya foto. Ni ukuvuga ngo abantu bose ibihumbi birenga 100 by'abantu n'abatari bakuzi barakumenye kubera icyo kintu, kandi noneho umenyekanye ku kintu kibi, kandi hari ibindi byiza wakoraga ntibimenyekane. Ibaze ngo umenyekanye ku kintu cy'ubwambure ka video nk'iriya, umuntu wese arakumenya ubwambure bwawe. Umuntu wese aho azoza kubona muri ya shusho yakubonyemo. Yego uzahinduka nyuma y'igihe runaka, cyangwa se hari n'abashobora kuba babeshegwa, ariko tukumva ukuntu umuntu yo editing ikintu ngo yama editinga video, ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo rero uhitinze ku bintu by'amafuti. Ni ukuvuga ngo umuntu wese uzoba upfuye kuri bajya abantu bose babonye iriya video. Kandi noneho murabizi akarusho muri bene wacu ntituzatwibagirwa. Utese gute uzi ukora ikintu cyose bakavuga ngo yo nguriya ni runaka ngo yigeze kugira gutya, nuko nigeze numva nk'abantu bamwe basesenguyeho cyane, numva ko ngo hariho n'indi video ngo yigeze kuvugwaho ngo akiri i Kigali. Nuko ni ukuvuga ngo rero bari babibitse bategereje ko n'uyu munsi woba. Niyo mpamvu nari mvuze ngo ntibazapfa kwibagirwa abantu bantu. Niyo mpamvu rero abantu noneho akarusho, uzi ko uri umuntu ufite ikintu bita ko urangaje abandi bantu imbere, uri icyitegererezo, hari undi muntu wifuza kuba womera nkawe, hari undi muntu uri aho aza yicara akavuga ngo icyoma nanjye nkagera ku rwego runaka agezeho, wamara wowe ukagenda ugafata rwa rwego uriho ukamurusambura umunsi umwe ukarutibura hasi. None se bano bantu bakuri inyuma bari kukureberaho bizagenda gute? Ijambo ry'Imana rizavuga ngo mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, kandi ngo imibiri yacu ngo ni insengero za Mwuka Wera. Ninjiye mu zanditswe zera kera ibintu ku byakomeye. Nuko noneho turagaye uyu mugabo cyane witwa Bose, wagiziwe icyizere cyo kuba yovugana n'uwabo. Biriya bintu ni ibintu bisanzwe, ntitubigira big deal. Nituvuga ngo ni ibintu bisanzwe, mwumve ko ari ibintu nyine bisanzwe, kuko murabizi nk'abantu bakuru. Sinumva ko hari umwana uri kureba ino video kandi ari umwana. Abantu bose bakunda iyo byahiye. Ni ukuvuga ngo abo bantu rero, iyo umuntu mwagiranye icyizere mukavuga ngo dukore iki kintu, nyuma yacu twembi nta wundi muntu uzakimenya. Ibi bintu byagakwiye kuba ibanga ryanyu mwembi. Ese ubundi bibera iki kuri telefone nk'abantu noneho baba bari hamwe? Mwagiye muhura basi ko n'ubundi biba byanze ko mureka, mwagiye muhura mugakora izo mukora live muri kumwe. Turanagayaho fofo cyane nk'umuntu w'umumama kuja kuri appel video n'undi muntu ufite umugabo, ugasiga umuntu utari umugabo wawe ukaja kuri appel video yiwe, noneho akarusho wambuye. Tuvuga ibintu byinshi kuko ntituri abavugizi b'abantu kandi ntituri abashinjacaha, ariko hano hantu ni inama turi kumugenera kubera ko tumukunze, kubera ko tumukunda. Byatubabaje, ni ukuri byatubabaje kubona iriya video ya fofo. Yewe wobona n'iyindi, nubwo ntawe ukwiriye guseba mu bantu bose, ariko iriya nayo iri mu mavideo yasohotse kandi aratubabaza mu by'ukuri. Ariko niyo mpamvu turi kuyivugaho. Ni ukuvuga ngo aje hariya akore appel icyo ni ikintu kimwe. Icya kabiri video, icya kabiri y'ubwambure ku muntu bari kuyikoranaho atari umugabo we,
ibi bintu bishobora no kumuzanira ikibazo mu rugo rwe kinini cyane. Iyo mvuze ngo ikibazo, ushobora gutekereza wenda gutandukana, bishobora kutavamo gutandukana, bikavamo indi mico mibi mu rugo, bikimura ibindi bintu byinshi by'umutekano wiwe, by'amahoro ye, mu buryo bw'imibanire, bw'imyumvanire n'umugabo. Niba ari uko bazabivuga nyine ngo imyumvire, mbese umugabo yazavuga ikintu akavuga ati n'ubundi ibintu nk'ibyo, kubera ko urugo ruba rugiye rugirwa n'ibintu byinshi. Nuko nanone tuje gusoza, turamwihanganishije, yihangane kandi asenga Imana, yihangane nta bundi buryo. Gusa nyine bazavuga ngo ntagasubire nyine ibibi bya mbere n'ijya nyuma. Kosa si kosa, ikibi ngo ni ukurudia kosa, ngo nicyo kibi cyane. Kosa si kosa, ngo ikibi ni ukurisubiramo. Kandi hari ukuntu batwigishaga muri Kongo ngo umuntu naguhararira ngo ijya mbere ngo uzamubabarire, ngo n'ijya kabiri ngo ijya gatatu ngo uzomuhitane. None nawe ntituvuze ngo bazamuhitane, ariko nawe ntagasubire, ntakarinda tumba bigera kuri urwo rwego rwo kugira ngo bimere gutyo. Nuko dutanze impore ku bantu bose byababaje b'abakunzi ba Fofo, abo byashimishije nabo nta cyabashimishije. Ni ukuri kubona undi muntu agiye muri iki kibazo, nta cyagushimishije. Wowe washimishijwe na biriya bintu, nta cyagushimishije. Dusoza nanone turabashimiye kuba mubanye natwe mu mwanya mutoya, mugakurikirana ikiganiro cyose. Muze muri iki kiganiro mugisharinge, munategere, mwumve, munarebe, kugira ngo utange comment uwumvise. Kuko iyo uje hariya ukumva umunota umwe, dushaka tuvuga ngo umunota umwe, wenda navuze iminota 20, ushobora kuvuga ikintu ngitangira nkaza kivuguruza nsoza, wowe ugahituza ugatanga comment inyuranye n'ibintu wenda navuze. Kubw'izo mpamvu rero, abantu aho kugira ngo ushireho commentaire utarategera ikiganiro, iyi commentaire zemerewe ni commentaire nziza, izo ziremerewe. Ariko imbi nayo ntaho yanga, mu gihe nyine uba ufite uruhande rwawe uherereyemo. Ariko nanone banza utegere, nushaka kudownloading utegere, umara kumva neza ikiganiro, uze noneho kugira icyo uvuga nyuma. Commentaire ntizikereza, uze gusubira ushaka commentaire wamaze kumva ikiganiro. Murakoze.